nubwo ari cyo gihugu kibamo abakobwa beza cyane nge nikundira, ariko ngiye gupfa kubivuga pe, nta kundi. Mu mwaka w'ibihumbi 2000 Ubuhinde cyari cyo gihugu cya mbere mu isi yose cyari gitunze umubare munini w'abaturage bihereraga mu gasozi cyane. Ibaze ko muri uwo mwaka umwe w'ibihumbi 2000 74% kw'abaturage bose bari batuye mu Buhinde nta toilette bagiraga. Abo bari abahinde barenga miliyoni 780 bose bitumaga mu gasozi nk'uko bigaragara mu mibare yo muri raporo y'iki gihugu. Nimvuga kwiherera mu gasozi ubyumve neza ntacyo ugabanyijeho nk'uko biri. Ntabwo ari inshuro imwe tuvuga, se ebyiri, nta nubwo ari 10, ahubwo ndavuga abavukaga bakarenda basaza bagapfa ubuzima bwabo bwose batarigeze biherera muri toilette bibaho. Buri nshuro zose uko bashakaga kwikiranura n'umubiri, abenshi babikoreraga aho hafi mu mirima cyangwa mu mashyamba, mu bihuru. Abandi bisoni zitari nyinshi bo bihereraga ku nkombe z'imigezi. Rwose kari akantu gasanzwe kubona umuturage ari kunyara cyangwa kwituma mu mazi y'umugezi ahita bikomezanya, kandi wenda hari aho uwo mugezi wageraga mu biturage runaka, abaturage bakanywa mu mazi y'uwo mugezi bakayoga cyangwa bakayatekesha. Ibaze ko iki gihe hamwe mu hana abaturage bihereraga birenze bikabije ni mu mihanda y'amamodoka cyangwa yahariwe za gari ya moshi. Wasangaga ahantu henshi hari umwanda, by'umwihariko inyuma y'amazu y'ubucuruzi, cyane cyane ububari. Inzu zo ku mihanda hafi ya zose zahoranaga ibizinga by'inkari ku nkuta. Byageze ubwo abantu benshi bari ba nyiramazu batangiye kujya bashushanya ibigirwamana byabo ku nkuta z'inzu zabo kugira ngo birinde ko zaza kunyarwaho. Ubaza umwe ku wundi muri aba bantu batangaga imigisha mu gasozi, usanga byibura ku munsi igihugu cyose cy'Ubuhinde cyarakiraga umwanda upima toni 195 wose wabaga wandaritse aho hose. Uwo mwanda wose ufashe ukawurunda ahantu hamwe wangana nk'agasozi kose, uko byibura wakuzura mu makamyo y'ubwikorezi arenga 2500 amwe manini cyane yahuwo. Wibuke ibyo ni ibyakorwaga mu masaha 24 gusa mu gihugu cyose cy'Ubuhinde. Muri uwo mwaka umwe w'ibihumbi 2000 Ubuhinde bwari bufite 1/2 cy'umubare wose w'abantu bihereraga mu gasozi cyane ku rwego rw'isi yose. Mbega mu bantu babiri bihereraga mu gasozi mu isi yose, umwe yabaga ari Umuhinde. Mu magambo make, Ubuhinde bwari umurwa mukuru w'abatangaga imigisha mu gasozi ku isi hose. Nyuma y'imyaka 14 mu mwaka w'ibihumbi 2014 Ubuhinde bwari bwarateye imbere, abantu barajijutse, barubatse amatoilette mu ngo zabo, ariko n'ubundi bwari bukiri imbere ku isi hose kuri iyi ngingo yo kujugunya mu gasozi. Mu myaka 14 gusa igipimo cy'abihereraga hanze mu Buhinde cyavuye kuri 74 kigera kuri 48%. Bivuze ngo byavuye ku baturage barenga miliyoni 780 biramanuka byitura ku baturage miliyoni 560. Nubundi ku munsi bitumaga mu gasozi umwanda urenga ibiro miliyoni 65 bose hamwe. Kuri iyi ngingo Ubuhinde nubundi bwari bukiyoboye isi yose mu gihe kingana n'ibinyacumi 2 by'imyaka, kuko nubwo byari byaragabanutse ariko nubundi Umuhinde umwe muri batatu yashakaga aho yakwikinga kugira ngo agire ibyasoza hatari ahabugenewe. Muri uwo mwaka leta y'Ubuhinde yatangiye gushaka uko yakwiyambura icyo gisebo, maze ishyiraho gahunda rusange yagira ubwiherero umuturage w'Ubuhinde. Ni gahunda bise Swashi Bharat Mission. Ni gahunda yamaze imyaka 5 yose. Leta yubakira ubwiherero abaturage ku buntu, kuko icyo gihe imidugudu irenga 630 yose ubwiherero babwumvaga mu nkuru. Leta yubatse ubwiherero burenga miliyoni 105 hirya no hino mu gihugu cy'Ubuhinde. Ibaze ko muri raporo y'umuryango w'abibumbye mu gashami kawo kita ku buzima bw'abana UNICEF hagaragaramo ko byibura buri mwaka kuva mu 2014 kugeza mu 2019 abana bato barenga 100,000 bapfaga bataragira imyaka 5 bishwe n'ikibazo cy'isuku nke yabaviragamo indwara ziremereye zirimo nka kolera, typhoid, inzoka zo mu nda na diarrhea. Ariko uyu munsi Ubuhinde burimo impinduka zikomeye cyane, kuko ni igihugu cy'icyitegererezo, ariko nubundi baracyafite iki kibazo cyo kwiherera mu gasozi, kuko nubwo cyaje kugabanuka kikagera kuri 12% mu mwaka wa 2026, ariko nubundi kubera ubwinshi bw'Abahinde bituma nubundi iyi mibare ikibyibushye cyane, kuko 12% kw'abaturage bose batuye Ubuhinde kangana na miliyoni byibura zirenga 130 z'abaturage bose bakiherera mu mihanda, mu bihuru, mu migezi n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Igikombe nubundi kiracyari icyabo mu buryo bwose wabivugamo kuva mu myaka 26 ishize kugera uyu munsi. Ibaze ko mu bice by'ibyaro hari abaturage bagiye bubakirwa ubwiherero na leta, ariko nubundi bakabirengaho bakigira mu miferege kuko ari byo bibari mu maraso. Erega buriya umwana apfira mu iteru. Iki kibazo barwanye nacyo imyaka n'imyaniko, ariko nubundi byaragoranye cyane. Abahinde banze gucika ku gasozi burundu, by'umwihariko abo mu bice by'ibyaro. Ku
Kubisoreza mu gasozi ni kimwe muri byinshi tugiye kugarukaho uyu munsi bituma Ubuhinde buza mu myanya y'imbere mu kugira umwanda ujejeta, kuva mu ngo kugera mu mihanda ikoreshwa mu buryo bwa rusange, aho usanga imyanda ijagaraye cyane ituma amasazi, inuka bimwe by'akahebwe, hamwe abantu bahora bifashe ku mazuru kubera umunuko ukabije. None byagenze bite ngo igihugu nk'iki kirimo abakobwa beza basa nk'utumarayika, igihugu gisa nka paradizo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, cyisange muri uyu mwanda ukabije? Mbahaye ikaze mu gihugu gicumbikiye umwanda mwinshi ku karubanda, aho bishoboka amasazi yabyibuha akaruta n'ibisiga. Niba ari ubwa mbere wari wisanzwe uri umuyoboro mugari byegeranye mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian, ikaze. Ese nawe uri muri bamwe bahora bahangayitse bibaza aho bakura umuvuzi gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera? Wihangayika, igisubizo cyabonetse. Habonetse umuvuzi gakondo utanga inama n'ubuvuzi ku ngo zabaswe n'amakimbirane, kubabaswe n'ibiyobyabwenge namwe abakoraho rikaka, kubivuza indwara nk'umwijima, amibe, twabazaniye umuti wizewe kandi ukomoka ku bimera. Akarusho kandi kubivuza indwara nk'amarozi, itegano, ibigaburano, nyabingi, ibihuhirano, namwe mwashyizwe igorora. Muganga gakondo yifashisha imbaraga z'ibimera. Ku bafite ingano y'igitsina batishimira, haba ku bagore cyangwa se abagabo, namwe twabatekerejeho. Dukorera mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Kuba ari imahanga namwe mwihangayika kuko dukorana na DHR tukabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane. Ku bindi bisobanuro bariza kuri nimero ya telefone ikurikira 0788 31 16 karindwi 5. Takumagara yawe hakiri kare atatagutenguha di. Ubuhinde ni igihugu kiri mu majyepfo ku mugabane wa Aziya, kikaba ari cyo cya mbere ku isi hose gifite umubare munini w'abaturage kuko gifite abaturage barenga miliyari 1 na miliyoni 450 n'imisago, mu gihe Ubushinwa bwahoze buri imbere kuri iyi ngingo. Ubu buza ku mwanya wa kabiri n'abaturage basaga miliyari 1 na miliyoni 400, kandi nabwo Abashinwa buri mwaka barushaho kugabanuka cyane kuko abenshi mu bagize Ubushinwa ni abasaza n'abakecuru. Ubuhinde buri ku buso bwa kilometero kare miliyoni 3,290, bikigira igihugu cya karindwi mu bunini kuri uyu mubumbe dutuye. Kuri iyi ngingo Ubuhinde buza inyuma y'ibihugu birimo nk'Uburusiya, Canada, Ubushinwa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Brazil. Ubuhinde bugakurikira. Ni igihugu kingana na 1/3 cy'ubutaka bwose bugize Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bibarwa ko buri mwaka Abahinde biyongeraho miliyoni byibura 12. Abo bakaba abantu bajya kungana nk'abaturage bose batuye ku butaka bw'u Rwanda, biyongeraho ku mubare usanzwe w'abatuye Ubuhinde. Ubyumve neza ko buri mwaka umwe gusa muri buri Bahinde 1000 havukamo abana 16. Bibarwa ko 65% kw'abatuye Ubuhinde bose bibera mu bice by'ibyaro, mu gihe 35% kwabo aribo batuye mu bice by'imijyi. Bivuze ko abenshi mu Bahinde bibera mu bucyaro bw'iyo kure mu rutumva ingoma. Buriya Ubuhinde ni kimwe mu bihugu bitanu bya mbere mu isi yose biteye imbere kandi bikize kurenza ibindi, kuko bufite umusaruro mbumbe wa tiriyoni 4 na miliyari 200 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwo musaruro mbumbe wose ukaba ufite agaciro ku isoko ry'isi cyangwa se purchasing power parity ya tiriyoni 16 mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubuhinde ni ubwa gatatu mu isi yose mu kugira umusaruro mbumbe ufite agaciro kanini cyane ku ruhando mpuzamahanga, ndetse buriya igereranya rusange ryerekana ko byibura buri mwaka buri Muhinde yinjiza hafi $3,000 by'idolari narenga miliyoni 4 mu mafaranga y'u Rwanda. Gusa mu bice by'imijyi aya mafaranga ashobora gutumbagira cyane, mu byaro ho aya mafaranga ashobora kujya munsi cyane y'aya ngaya. Ubyumve neza ko hafi 80% kw'Abahinde bose baba barize bakaminuza, dore ko n'ubundi mu Buhinde hanubatse za university zirenga 200 kandi zose ziteye imbere, zigisha mu buryo bugezweho kandi zinigamo benshi mu baturuka hirya no hino mu isi yose. Ubuhinde nicyo gihugu cya mbere mu isi yose gifite umubare munini w'abanyeshuri kuko gifite abanyeshuri barenga miliyoni 250. N'abanyeshuri bajya kungana na 1/2 cy'abaturage bose batuye mu bihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba. Buriya Ubuhinde ni kimwe mu bihugu bya mbere ku isi yose byubatsemo inzira cyangwa se imihanda miremire ya za gari ya moshi, kuko uyiteranyije yose iri muri iki gihugu usanga ireshya na kilometero 68,000, kandi buri munsi gari ya moshi zinyura muri iyi mihanda zitwara abagenzi byibura barenga miliyoni 20 mu byerekezo bigiye bitandukanye by'iki gihugu mu masaha 24 gusa.
Si imihanda gusa za gari ya moshi bafite miremire, ahubwo buriya Ubuhinde ni n'ubwa kabiri ku isi hose nyuma ya Leta z'Ubumwe za Amerika mu kugira imihanda myinshi y'ibinyabiziga bisanzwe nk'imodoka, za moto n'ibindi. Kuko imihanda bafite uyifashe ukayiteranyiriza hamwe usanga ireshya na kilometero 6,600,000. Ubyumve neza ko imibare igaragaza ko byibura Abahinde bagera kuri 1,000,000, ubwo ni miliyari bose bakoresha internet mu buryo buhoraho, mu gihe abarenga 750,000,000 batunze telefone zigezweho z'ama smartphone, naho abarenga miliyari 1,250,000 bo bakoresha telefone mu buryo bwo guhamagarana no kwandikirana bakoresheje za simukadi. Bivuze ko mu Buhinde hari abaturage barenga 200,000 badatunze za telefone, batanafite na zimwe nto cyane z'amatushe, ariko nanone bakaba mu myanya y'imbere mu isi yose mu kugira abaturage bateye imbere kandi babaho mu buzima bugezweho. Ibaze ko mu Buhinde hakoreshwa indimi zirenga 1,000, ariko muri zo hakoreshwamo cyane indimi 22 ziyobowe n'Igihinde, kuko 40% kw'Abahinde bose barakivuga, abandi benshi bagakoresha Icyongereza by'umwihariko mu mashuri no mu bucuruzi. Ubuhinde ni igihugu gisa nk'igifite byose, kuko gifite inyanja, kikagira ubutayu, kikagira amashyamba, kikagira imisozi miremire, kikagira imirambi n'ibibaya, kikagira imigezi n'ibiyaga ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ibaze ko Ubuhinde bufite inkombe zireshya na kilometero 7,516 zikora ku nyanja, bakagira imigezi irenga 400, kandi 20% k'ubutaka bwose bw'iki gihugu hakaba amashyamba y'inzitane. Buriya Ubuhinde ni igihugu gifite ingeri zose z'abaturage, kuko gifite abakire bamwe bajejeta urufaranga ku rwego rwo hejuru, bakagira abakire bamwe barenze uruhombero, bakagira abakize mu rugero, bakagira ababa mu buzima bwo hagati na hagati, hakaba icyiciro cy'abakene n'icyiciro cy'abatendenya kujya batagira n'ikintu na kimwe mu buzima bwabo. Ibaze ko Ubuhinde butunze abaherwe bajojoba urufaranga batunze za miliyari mu madolari y'Abanyamerika barenga 270, bayobowe n'umugabo utikoraho wahumuye cyane witwa Mukesh Ambani. Nyine ni abakire baba barubatse amazu ahenze cyane kuruta hafi ibikorwa byose byubatse ku butaka bw'umujyi wa Kigali. Ibaze abantu baba batunze ibibuga byabo by'indege kandi binini cyane, banatunze inganda hafi ya zose zikomeye mu gihugu cyose. Ubuhinde bufite abaturage barenga miliyoni batunze za miliyoni mu madolari ya Leta z'Ubumwe za Amerika, bakagira abaturage basaga 450,000 bo mu cyiciro cyo hagati baba batunze amagana y'amamiliyoni mu gaciro k'amafaranga y'u Rwanda, bakagira abakene barenga 370,000 babaho mu buzima busanzwe bwo guhiga amafaranga nk'abayataye, ndetse hakaba n'abandi barenga 70,000 z'abatindi nyakujya, bamwe babwirirwa bakaburara, bareba nabi n'ejo bikazabuko, batagira aho kuba, yewe batanabasha kwigondera imyambaro yabo, bamwe usanga ari bambara ubukeye. Reka noneho twinjirane ku ngingo y'ingenzi yatuzinduye uyu munsi. Mbere yuko dukomeza ariko nyemerera mwibwirira inkuru nziza ku baturarwanda ndetse nabo mu bihugu by'abaturanyi. Iyi si iri kwiruka ku muvuduko wo ku rwego rwo hejuru. Ubuzima n'imikorere by'abayituye biri kwimukira mu ikoranabuhanga kurenza ikindi gihe cyose. Abantu benshi ntibagisiganwa n'amasaha y'akazi nk'uko byahoze, kuko bafite ikigega bikoreramo bagakuramo ayo bashoboye yose buri kwezi. Aha ni kuri YouTube, urubuga benshi mu isi bari gukuraho za miliyoni nyinshi z'amafaranga. Guza mu Rwanda kurya amafaranga ari menshi kandi mu buryo burambye biragoye ko byaguhira utaranyuze mu biganza byitwa Mr. Bwoba Promoter. Uyu mugabo ni inzobere cyane ku bintu byose bifitanye isano n'urubuga rwa YouTube. Akemura ibibazo byose byibasira abakoresha uru rubuga by'umwuga. Atanga amasaha ya watch time kubo byagoye kuyuzuza, atanga channel history mu minsi 7 gusa, atanga aba subscribers, agafasha abakiri bato kubona monetize bitabagoye. Niwe wenyine muri iki gihugu ugurisha za konti z'ama Google AdSense zidakata imisoro zizwi nka zero tax, kandi agakora ubucuruzi bwose bw'ama YouTube channel, kuyagura no kuyagurisha kandi ku giciro kirimo icyanga. Mr. Bwoba Promoter ntabwo akora muri YouTube, ariko niwe ukemura ibibazo byose byibasira abakoresha uru rubuga by'umwuga, dore ko anagarura shene zasibwe cyangwa zibuye kuri uru rubuga. Muhamagara aka kanya cyangwa umwandikire kuri WhatsApp ye kuri nimero 07 83 35 63 27. Uyu munsi ushyize Ubuhinde ku mwanya wa mbere mu bihugu bifite umwanda ujojoba ku rwego rw'isi yose. Biragoye ko hari uwagutera ibuye niyo yaba ari Umuhinde, kuko isibye ko iki gihugu cy'Ubuhinde gikize kirimo n'inyubako zikabakaba ku bicu, ariko Abahinde rwose bajojoba umwanda mu buryo bugaragara. Ibintu buri wese abonesha amaso ye, kuva mu byaro kugera mu mijyi. Mu mihanda usanga huzuyemo umwanda ukabije, ku mbibi z'imihanda n'imigezi haba hanuka bimwe biteye ubwoba, hari imyanda iteye iseseme ku rwego rwo hejuru. Hari n'ibicu ugeramo ugasanga hibera imbeba nyinshi kurenza abantu. Muri make umwanda warabarenze. Hari ahitwa Gazpur Landfill
ni umusozi muremure ugizwe n'umwanda gusa uherereye mu bice by'iburasirazuba bw'umujyi wa Delhi ni mu Buhinde. Ni umusozi ugizwe n'umwanda gusa kuva hasi kugera hejuru, ibituma hari abahita ngo ni umusozi ubitse umwanda wose w'Ubuhinde. Aha mvuga nta musozi wahahoze, ahubwo hahoze hameze nk'ikibuga kirimo ibinogo, ariko kuva mu 1984 imyanda yose ivanwa mu mujyi wa Delhi niho yagiye ishyirwa. Uko imyaka ishira harushaho kunuka, kandi ari nako abantu barushaho kuba benshi muri uyu mujyi wa Delhi. Kandi buriya ubwinshi bw'abaturage bunashatse kuvuga ko n'imyanda ihita yiyongera ku rwego rurenze urukabije. Ibyo byaje gutuma icyari ikibuga uyu munsi cyaruzuye imyanda yose y'uyu mujyi, paka hahindutse umusozi muremure ureshya na metero hafi 80 z'umwanda gusa. Ibaza umusozi nk'uyu ureshya n'inyubako byibura igeretse inshuro 18 hafi kungana nka Kigali City Tower, inyubako ya mbere ndende iri ku butaka bw'u Rwanda. Na ahantu byibura hafite umubyimba urutu wa Stade Amahoro. Ubyumve neza ko ari umusozi byibura buri munsi ujugunywaho ibiro birenga miliyoni 10 z'imyanda, kandi ibyo byabayeho kuva mu myaka irenga 40 ishize. Buri kanya amakamyo apakiye imyanda abamena. Ibaza imyanda ituruka mu baturage bose barenga miliyoni 30 batuye muri uyu mujyi wa Delhi, yose iraza ikahajugunywa. Ibituma iyi myanda ihinduka ikibazo nuko buri munsi uyu mujyi urushaho gukura, ukinjiramo abantu benshi bakahatura cyangwa bakahakorera, ariko mu by'ukuri uyu mujyi ntiwigeze wubaka uburyo bwo gukemura ikibazo cy'imyanda iva mu baturage. Ahantu henshi usanga ibiryo byagaze byandagaye inyuma y'amazu, imyanda irimo za plastic, imyanda yiganjemo ibikoresho by'ikoranabuhanga byapfuye, n'indi myanda myinshi, ndetse iyi yose irapakirwa ikerekezwa kuri uyu musozi. Ni umusozi ubunuka kandi unukira cyane abaturage batuye mu bice byose biwuzengurutse, ibituma abaturage bahatuye guhumeka bigorana, bakagira indwara nyinshi zirimo nk'umutwe udakira. Impumuro itari nziza y'uyu musozi iganza mu bikorwa byose biba biri gukorerwa hafi aho hose, kuko niyo abaturage batetse ntibashobora no kumva impumuro y'igitunguru, ndetse niyo bari kurya babumva wagira ngo bari kurya ibiryo byagaze cyangwa byapfiriyemo imbeba kubera impumuro mbi ituruka kuri uyu musozi. Hari n'abatebya bakarengera bakavuga ko umukobwa wakuriye hafi y'uyu musozi abanuka nk'agasamugiga ku rwego rwo hejuru, ku buryo nta musore ushobora kurenza metero 3 amwegera. Iyi myanda yose ihashyirwa kubera haba harimo nibora, hakabamo n'iyahashyizwe mu myaka irenga 40 ishize. Ibi bituma uyu musozi ubitse iyi myanda yose ugira methane gas, kandi iyi gaze yishotowe gato iraturika ikaba yagurumana bimwe biteye ubwoba. Ibyo bituma rero uyu musozi w'imyanda ujya ufatwa nk'inkongi y'umuriro bya hato na hato, kandi uwo muriro kuwuzimya biba byegere kudashoboka, kuko za kizimyamoto zizimya hagana hasi hegereye abaturage, ariko ibice by'ahagana hejuru hose ntibahashyikira kuko ntibabona uko bahagera. Ibyo rero bituma uyu muriro waka igihe byibura cy'ibyumweru birenga 2 utarazima. Ariko ikinini cyane si uwo muriro, ahubwo ikibi cyane ni umwotsi uterwa n'uwo muriro, kuko aba ari umwotsi mwinshi cyane uhita ukwira hose mu mujyi wa Delhi, mu bice by'iburasirazuba hose. Umwotsi uragenda ukaba ikibazo gikomeye, kuko nawo ubwawo ubunuka kandi ukinjira mu baturage ukamera nk'igihu, ku buryo utangira guhumisha abantu. Ibyo bikaba byatera impanuka mu muhanda akanya kariko kose. Uyu mwotsi uba ari mubi cyane ku buryo kuwuhumeka isaha imwe biba bingana nko kunywa amataba arenga 30. Kubera uburyo imyanda ihamenwa yose ibitabanje gutandukanwa, birumvikana habari yaturutse mu nganda, mu mavuriro, muri za laboratoire, hakajugunywa za batiri z'ibikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga, n'indi myanda itandukanye yiganjemo za plastic. Iyo bifashwe n'inkongi y'umuriro bikaka bikagurumana, umwotsi uhava uba wiganjemo carbon monoxide. Ibyo ni ibyuka bibi cyane ku kiremwa muntu, uko bigabanya ingano y'umwuka duhumeka wa oxygen. Ibyo bituma rero uhumetse uyu mwotsi atangira kugira isereri, akazungera bimwe biteye ubwoba, kandi guhumeka bitangira kumusaba izindi ngufu. Muri iyi myotsi kandi hagendamo ibyitwa PM2.5 tiny particles. Utu tuba ari utwanda duto cyane tugenda twivanze n'ibi byotsi, kandi tuba ari duto cyane inshuro 35 ugereranyije n'ubunini bw'umusatsi umwe gusa w'umuntu. Utu tuntu iyo umuntu aduhumetse duhita twerekeza ku bihaha, tukaba twatera indwara zirimo nka kanseri, indwara z'ibihaha n'izindi nyinshi z'ubuhumekero. Ibi rero bishyira mu kaga cyane ubuzima bw'abagore batwite, abana n'abantu basanzwe birwariye indwara nka sima. Gutinda muri uyu mwotsi urakorora, amaso agatukura, umuhogo ukakurya, kandi mu gatuza ukababara cyane. Aha ibi bintu bibera kahebwe nuko kubera umuyaga uyu mwotsi ugera kuri hashoboka muri uyu mujyi wa Delhi. Tariki ya mbere z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2017
muri uyu mujyi haguye imvura nyinshi bimwe biteye ubwoba, maze iragenda yinjira muri uyu musozi w'imyanda, uragenda ucojoba amazi uranepa. Imyanda iremereye iragenda ijwenga amazi, itangira kuremera ihangamira uruhande rumwe, maze umusozi wose uragenda urariduka wisenura hasi, uhita ugwira abaturage bose bari batuye hafi yawo, uraborosa. Ingo nyinshi ziragenda zirengerwa n'imyanda inuka yo muri za 90 kandi irimo inyamaswa zigiye zitandukanye nk'imbeba n'inzoka. Icyo gihe iyi myanda yiberangura yahitanye ubuzima bw'abaturage barenga 2, abandi barenga 100 barahakomerekera bimwe biremereye cyane, kandi n'ibyarangiriye aho kuko iyo myanda yaramanutse iragenda yirunda mu mihanda no mu migezi haruzura, ku rwego rw'uko amazi nayo yari muri iyo myanda yatangiye kubura inzira, atangira kwinjira mu nzu z'abaturage. Ibi byose ni iby'umusozi umwe gusa, kandi Ubuhinde bwose bugira imisozi nk'iyi irenga 5 bajugunyaho imyanda. Buri munsi iyi misozi ishyirwaho za miliyoni z'ibiro by'imyanda, ku buryo igenda ikareshya na metero 70 z'ubujya hejuru, ariko iyo myanda yose iba yaragaze kandi nuka kubi. Iyi misozi yose byibura buri munsi ishyirwaho toni zirenga 180 z'imyanda, kandi buri gihe uko imvura iguye amazi menshi aca muri iyo myanda y'iyo misozi, akavamo ahita akomereza mu migezi ikoreshwa n'abaturage mu buzima bwabo bwa buri munsi. Buriya Ubuhinde ni kimwe mu bihugu bya mbere bikoreshwamo ibinyabiziga bishaje cyane ku rwego rw'uko biba byaratakaje ubuziranenge. Mu mijyi y'iki gihugu niho hantu hambere hasangwa za bisi zishaje, ibikamyo bigenda bita PS, utumoto tumwe tw'amapine 3 twagaze na za gari ya moshi z'ibibati bishaje. Ni ibimodoka kenshi biba byaraguzwe mu myaka yo mu 1980, ariko na n'ubu bikaba bigikoreshwa bikigenda mu mihanda, kandi nta gahunda yo kubisimbuza ihari. Ubyumve neza ko byibura mu Buhinde imodoka isimbuzwa ari uko imaze kugenda kilometero zirenga 800 kuri za bisi zitwara abantu mu buryo bwa rusange, kuko hari n'izirenze imyaka 17 yose zigikoreshwa. Mu mijyi yo mu Buhinde usangamo imodoka nyinshi zahengamye cyangwa zifite aho zabomotse kubera zigeze kugonga cyangwa kugongana. Inyinshi ziba zifite moteri zibwanuka zigasakuza cyane, kandi za bisi nyinshi usanga ziba zaramenaguritse ibirahure, intebe zarashaje bikagira ubwo zeguka mu myanya yazo, zimwe zaranatobaguritse nk'aho bazirasaniyeho, kandi ziteye ibirange bishaje nabyo biteye mu buryo bwagoswe cyane. Bene ibi bimodoka biba bisohora ibyotsi bihumanya ikirere, kandi nyinshi akenshi moteri zazo ziba zishyuha zikatura ku buryo ingendo zitinda bimwe biri seriye. Hari sosiyete itwara abantu mu buryo bwa rusange muri iki gihugu izwiho kugira ibimodoka nk'ibi byashaje ku rwego rw'uko bigera ubwo bitora umugesi. Ni iyitwa Best, bihagarariye Brihan Mumbai Electric Supply and Transport. Nyamara nubwo Ubuhinde bwanditse izina mu kugira ibimodoka nk'ibi byashaje, ibaze ko muri iki gihugu buri munsi hakorwa ingendo zirenga miliyoni 160 hakoreshejwe za bisi zitwara abantu mu buryo bwa rusange. Nko mu mujyi wa Delhi honyine usanga abaturage barenga miliyoni 3 kuri 4 bakoresha za bisi mu ngendo zabo za buri munsi, naho mu mujyi witwa Maharashtra hakaba abaturage bakoresha za bisi barenga miliyoni 13 buri munsi. Impamvu nuko bisi ziba zihendutse, ariko kandi ni nazo zikora ingendo hanini zambukiranye imijyi igiye itandukanye muri iki gihugu, zigakoreshwa cyane n'abanyeshuri, abakozi mu ngero zigiye zitandukanye, abahinzi n'abacuruzi. Muri make buri munsi mu Buhinde abarenga miliyoni 160 bakora ingendo zabo bakoresheje imodoka za bisi, gari ya moshi na za moto. Mu mihanda izenguruka mu bice by'Ubuhinde hafi ya yose ku mbibi zayo haba hatekerwa ibiryo byo ku mihanda, by'umwihariko mu masaha y'ijoro. Biba ari ibyo kurya bihendutse cyane, bivugwa ko biba biryohera, ariko nanone bigateguranwa isuku nke cyane nayo ya hafi ya nayo. Yaba babitegura benshi baba basa nabi, bakabitegura bakoresheje ibiganza bisa nabi, bakabira ibyuya, rimwe na rimwe bikaba byatarukira mu masafuriya arimo ibyo biryo. Ni ibiryo by'uruvangitiranye kuko biba bivangavanze ku rwego rwo hejuru, harimo ibisosi bisa nabi, binasa nabi, bakabivanga n'ibindi bintu utamenya bimeze nk'isombe, bagashyiramo ibisa nk'amashaza n'ibindi bintu binombanombe mu buryo budateye apeti habe namba. Ubonye uburyo biba bisa aho biba biteretse, ababa babicuruje ukareba amasahani babitangiraho n'uburyo biba bivanze nabi, n'uburyo babitegura mu buryo bunyarutse cyane, hari n'abashobora kubibonesha amaso bagahita bagarura bataranabirya. Gusa biba bihendutse cyane kuko biba bihagaze nk'amarupi 50 gusa cyangwa munsi yayo, ayo ni hafi 500 y'amafaranga y'u Rwanda, cyangwa bikajya munsi yayo bitewe n'ubwoko bw'ibyo kurya waguze naho wabiguriye. Akenshi aho biba biri biba binapfunduye, aho ku mihanda bitegurirwa bikanahacururizwa, ku buryo ubona ko akanya kariko kose hashobora kugwamo udusimba tugiye dutandukanye.
Gusa si mu mihanda yonyine haboneka ikibazo nk'iki cy'umwanda, kuko no ku migezi nuko, kuko usanga umubare munini w'abaturage b'Abahinde biherera ku nkombe z'imigezi, abandi benshi bakajugunya imyanda mu migezi ku buryo usanga amazi aba asa nabi kandi yuzuyemo umwanda. Ubyumve neza ko imidugudu myinshi igiye ituye hafi cyane y'imigezi, ibyo bituma abaturage bohereza imyanda yose iva mu migi yabo mu migezi iri hafi aho. By'umwihariko inganda nyinshi usanga zohereza imyanda myinshi muri iyi migezi ica mu baturage. Hari nk'umugezi munini cyane wo mu Buhinde witwa Ganges, ukoreshwa n'abaturage barenga miliyoni 400 bakoresha amazi mu guteka, kuyanywa, kumesa n'indi mirimo igiye itandukanye yo mu rugo. Nyamara uyu mugezi uba wuzuyemo imyanda yiganjemo inkari, imyanda irimo za plastic, amasashe n'indi myinshi ikurwa mu migi yo hirya no hino ahanyura uyu mugezi muri iki gihugu. Isibye ko atari uyu mugezi gusa ufite iki kibazo cy'amazi yuzuyemo umwanda ukabije, kuko hari n'indi migezi myinshi cyane muri iki gihugu ifite ikibazo cy'imyanda ikabije. Ni naha dusoreje ikiganiro cya none. Ariko niba ari ubwa mbere wari uyisanze kuri uyu muyoboro mugari byegeranye mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian, naho ubutaha.